Prvi bor. Da. Rezultat je? 11-5 za nas. Pobjedili smo. Kako ste očekivali da vam dalje nastavimo? Pa mislim da ćemo proći skupinu, nadamo se, evo sad baš Team Marš igra dole, igraju našu mapu Karentan i mislim da je trenutno 3-3 rezultat, tako da ne znam, vidjet ćemo, mislim da ćemo pobijediti njih i ovi treći vor što imamo u skupini, da prolazimo dalje s prvog mjesta u skupini. A koje mjesto očekujete? Pa ne znam, mislim da ako prođemo s prvim mjestom u skupini, osminu finala bi trebali proći, a dalje može se svašta desiti. Kako vam se čini cjelokupna organizacija, Gamerspeak i arene ovdje? Odlična organizacija, je stvarno na nivou, malo mečevi kasne, ali normalno uvijek ne može se sve točno po vremenu završiti, ali sve u svemu odlično. Po vašem mišljenju, koji je ovdje, kako bi se rekao, favorit? Da, favorit, pa ne znam, ima dosta klanova, Gumicuki, recimo Gamersjack, isto odličan tim koji je osvojio Eurocup ove godine, tako da ima 2-3 klana koji su stvarno jako dobra. Vidjet ćemo Njemce, Sisyphus, od njih najviše očekujemo, nisu još pokazali rezultat na lanovima, ali vidjet ćemo što će napraviti sad. Puno hvala. Hvala Bobo.